Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Anay ko, nagsakit unay dato dyan ko. Aga nakaksamat tanalan. Ha? Sige, itaray ka ni di ospital, di na. Tulungan na kalanan. Diyak sa matkabalan na nagsakit unay. Kapailam na ita ba kahit? Adak lang dito eh. Saan ka abay-bayan? Babae man ang timpas ngay mo, bakit? Nagpintas ang maladaga. Sibin amin nga anak talakay. Oh, apay akaslasan ka naragsak, bakit? Agragsak ka kide, tananayunan man ang dagiti anak ta. Naragsakak, iso na lang ta. Diya kabsat mo ti pampanunutak. Sigurado, adu manante sa uday jay. Pasig tumanan nga kakasakit nga sarsarit at ibagbaga na. Bay-bay aman ni manang training. Aw-awatin talatan. Gagangay siguro iti nabakitan na balasang Ay, uwan matkit di Ipagpagapo kanya mga asawak, alan. Apay nga da ka manan, alan? Kwa manang. Umayak ko maumutang iti kwarta. No, adda Day tanto mga mintanak kay nga anak. Manang. Awang mga mintipa kanyo kadagitanak yung nga maapay nga anak kayong anak. Bayadak mo't laeng, no maalak tay sweldo ka nagkarpintero, manang. Uray ko man no sigurado na sinput to dagitanak yung. Amangan no makiasawa, kan mga asawa dan tumutla dagos. Amangan no minor di edad dapay lang, makinobnobya kan makinobnobyo dan. Asinon tungay ti makatulong kada kayo, no kastan to daramid da. Saan mo't kumaa, manang? Kat, ape, amom nga raw, no pumod no timbagak. Manang trining. Bagnang kayo, ayat ako namla na sino kayong agpapadoy ti anak. Adda asi ti Diyos, manang. Ay na, kasta ka na yung tibagbagam. Di uray man naasin ni Apo Diyos na di yung mataksyonan. Awa na, aksyonan nyo Di kay anak nga anak, tani, kababain ka nagiti pagututangan nyo. Naiwarasan ti utang nyo. Saan nabali, manang? Tahuston ti pito nga anak may. Husto at talaga na, agasam tapito. Isardan yung ti aganak. Narigat ti panagbiag ita. Manang. Mano ti utangan. Sangaribo lang, manang. Igatang ko iti bagas. Daytoy. Daytanto mga minti bagbagak kada kayo. Anak kailang anak namin. Mangurkurangis kailang arudag. Kat nakautang ka kanima ng trine ang lakay. Uwin ba kay? Ay, sigurado nga pinagsasaawan na kamanan naman ng trining. Gapo iti kasta nga itsuram. Uwin Ngam pinalabas ko latan nagiti imbaga na. Nagna dito'y may sa alapayag ko. Sa rimwarmot la iti bangir alapayag ko. Alan. Sa bagay, nairwama ko niti kasdi nga ugali ni manang. Agsermon pa nga muna. Sana kanto ikan iti bulbulo de makwarta. Ay, padasak sa tagtrabaho no makatanggadak. Anya? Ay, saan ay? Ipamaysam ki diti atensyon mo kadag iti anak ta. Kaya't ka nga rodmat nga tulungan, lakay. Mas kasapulan da kadag iti anak ta, bakit? Kabailan kayo asuportaran. Babasit pala dagiti anak ta. Iso asikat rumbang amang taripato kadakwada. Ay, uwan matkait di Ngam, pasensya ka lakay. Saan ka pala nga matulungan tadta? Naimbag to dumakalan dagiti anak ta. Oh, naggapuan ba kahit? Ijeman iskwelaan. Kaya nasa unak dya maestra ni Bia nga anak ta. Iso kano tinapili nga kandidata ije pagadalanda. Anya? Kit narigat sa amod da ita. Kin kasapulan sa iti kwarta iti da ita. Kung namat dya maestra na nga makitinulong kanong agla ko iti tiket. Anya? Maayatan nga medya maestra na iti kinapintas kan kinasaririt dya anak ta. Iso nga iso ti pinagkandidata na.
Imala nga minkin ka analaing, kan napintas, bakay. Duwa ta ang ay malaan na lakay. Auntie, umayak man. Apay manan? Imbaundak dananang kantatang. Umayak ka no umutang iti kwartayo. Tapagabang ko iti badok nga usarak inton coronation mi. Siyak nga min tinangabak, auntie. Nagkuna nga min na kundi kandidata ka? Auntie? Dahita nga min katimadi kada kayo. Feeling rich kayo. Apay, namnamaan nyo lahat ng tisweldok kas maestra? Nawanak kasano kayon? Auntie? Awan maitad ko. Tadda pangaramata kiti kwarta. Ala, agawid kan. Agdiskitar kayo iti sabali. Naglalaing kayon? Da kayo ka ti papanan ti sweldo kon? Da kayo ka ti bibiyaga kon? Ala, agawid kan! Nasayat na nagtungpal kay ti kayat ka, Trineng. Agramdagi niya sa tao. Sikala ka na yun ti sa siggan na pagdawatan iti kwarta. Ay, agbaybayad damat kit di Iso na laang tamabulanan, sadan to agbayad. Basta may mayaman. Di mo ni kanida. Padasang may kanida. Tasinaan ka. Ay, di na kumamot but-but nga niti kasta. Pangaasim ka di Amumot nginayat kan iti husto, Jimmy. No kasta nga ron. Tong palam amin nga ibaga. Tapno saan ka panawan. Para matlakin ka dagit ibagbaga. Iso din na. Uwan. Kat, saan ta ka di pa yung agkasar? Saan pa ngay na? Tawan pa'y trabaho. Narigat mo na. Nung mga sawa nga awan pa'y natalgit at trabaho. Ang damat trabaho. Uray ba'y. Basta sumapulak pa'y tipanggadak. Ay, sige nga, Rod. Makaamu ka. Anya nga, Rod? Rumarta? Intag pasyar? Intalag shopping. Saan tangag pasyarin? Nung makagatang tayo di masapsabal na. Agawit ta na dagas. O sige. Sikati makaamu, Jimmy. Sino di lalaki nga magsarsarong kar ka ni Manang Trineng, Alan? Nobyo na kanumait. Bakit? Anya? Nasaysayat ko mga ron, nagkasardan. Tagdindin na damot tayo. Kasla sana mapagtalkan, ti panagroropa di lalaki. Ni, apa nga na ibagam de kasta? Jack Corsonada ti gargaraw na. Kasla, adalas lastog na. Nag-amamuan di ay ati da nga lalaki? Tiksmit na kano ide. Ay, kat bagbaga amla taan ni Manang Trineng. Nga uray inaunang sika. Nang runak ko na mga sabual iti iwas da nga nobyo na. Wen bakit? Kasaritak to. Trineng, dahito iti bagbagakin ka alat for sale. Kita mo nito yung ladawan, iti cellphone ko. Nan, kita agman? Ni, nagpintasan dahito yung alote. Saan arangkis? Patan? Wan, saan ang aginteres iti dahi talote? No, pangit. Napintas a pagpatakdaran iti balay dahi to'y. Nangaro na kit igid ti kalsada. Kin nalakapay, ti panangilako ti gayam ka. Kasta aya? Wan, mabalin pa yung ahulugan dahi ta. Gayam ko kit nga ron. Iso nga lang tan. Hulugan ta dahi to'y alote, honey. O sige, sikati makaamaw. Kasapulan ti down payment, honey. Mano ka no aya ti down payment? Ta idis kitarak. Ibagam no mano. Alaan da ka no mat nga kandidata di may akatlo nga anak ta. Anya? Kat ko na di maestra na, iso ka no te makaamo iti magastos. Alakit, makaamuda. Tani, amuda mo't nga wanan tayo. Awan, maawata naman kayo dito kasasaan tayo? Nagpipintas, naglalaing ngamin dagiti anak ta. Bakit? Awan nga rudla kay. Dagiti anak ta te parabor ni Apo Diyos kadata. Oray saan ta nga naparaburan iti kwarta ta. Nagsisingpat ka naglalaing dagiti anak ta. Iso dati kinabuak ng tanya. Wen bakit? Pudno unay dahi ta anay baga. Nagswildohan, training. Wen, masapul mo ka di man ti kwarta. Kitwin na. Tani, paghulog ko man ni tilote at intin na ganda. O sige, alaam ton ti paghulog mo. Sige nga ron.
Tinak tumanan dalosan ti Loti ta. Ay, pasensya kan, honey, Saan ka pala matulungan ang mapanagdalos ichay? Tani, makumiko makiti trabaho. Ang ambayam, tanod dan tuwayak, umayak ichay, tapno makitak mo. Saanan? Tigi di trabaho ti pamaysam. Tanarigat no mabaybayam. Sabay awan pa'y trabaho. Mababay inakin kan, honey. Ay nak, kasla agas sawatan. Anya pila ko matipagbainam kanya. No anya ti kukwa matang, Jimmy. Manang Awan kwartak! At dagas gastusak. At dabay bayadak alote. Kuha, manang. Sa anak nga umay umutang, manang. Umay kala ko maawisan. Tadabasit pagsasangwan tayo amakan iji balay. Anya? Nangabak ngamin nagiti talo kakaanak kami iti beauty pageant, manang. Kat adamot cash ana pangabakan da. Iso Ay, na, imbis nga agparamag kayo, idulin nyo kit di yung pagparamag dayta, tapno saan kayong aguutang. Agpraktikal kayo man, di kay kundi lastog. Ulita ka, imbes nga agparamag kayo, agidulin kayo kit tapno dakautan nyo inton magipit kayo. Suron kon! talaga anayat ti Diyos, bakit? Saan ta amarigatan amang paadal ka dagiti anak ta iti kolehiyo? Taammo dati makitinulong ka data. Wan nga rod lakay, ay na, pasigmat ngamin nga nasaririt dagiti anak ta. Iso nga iskolar di amin. Wan nga rod, bakit? Ay, malagip ko ti pananguy-uyaw ti kabsat ko kadata. Gapo iti nagado nga anak ta. Ken naibaga na pa idi. Ngawan ka no ti maitulong to dagiti anak ta kadata. Ngem nagbidot iti dayta anay bagana. Agad adal da pay lang. Ngem matultulungan datan. Anyan tulangan nga inton makatrabaho dan. Ay, wan nga rod Ngem ikararagta nga sa payla ko mata nasaya ato ti pagtungpalandang iti anak talakay. Kan saan ta ko mga agimula iti sakit tinakam kanima ng training. Taasaan nga nasaya at agimul mula iti sakit tinakam. Wen, bakit? Nasa oklaang mo't kidi Ngem awan sakit tinakam ko iti kabsat ko. Jimmy, agkasarta ko man. Tapno agbalinan aligal ti panagdandan nata. Ay, problema nga rod ti gastusin ta. Simple la akasarti angayen ta Uray simple, awan ko rata. Siyak ti makaamu. Aglonak. Saan pa nalpas tulhulugan talo ti? Manupay ayat ti udit honey. 100,000 langan, honey. Ngam no ikasta amin 80,000 la kanon. Anya? Discount tan ti 20,000, honey. Isong agrimidyo ka. Aglon ka. O sige. Aglawnak nga rod, honey. Alan, tulungan nakman amang sapol ka ni Jimmy. Ha? Apay mana? Mapukpukaw nga rod. Diyak makontak ti cellphone na. Idiintad ko ti 80,000 na pagbayad na itilote. Nagpukaw matan. Dakkel ti atap ko. Amang ano hinuldap da kat insalvage dan di asawak. Mapukpukaw? Weno, talagang intarayan na kan, manang. Ha? Saan ko apadpadaksen ti nobyo, manang? Ngam kasta ti atap ko. Kukwartaan na kalaki di dadya tao. Manang training. Anya? Di mo man matpagatapan iti dagas ni Jimmy? Abay ko mga ramidan na tikas na kanya kat ayayatin nakday jay? Pasensya kan, manang Ngam agbalaw ka kuman iti kasta pa nagpukaw na. Ngam sapay ko mga rod. Nagbidutak iti atap ko, manang. Mabalintag damag, nana? Anya day jay, balasyang ko. Sa dino ka din ito iti balay ni Jimmy lakami. Ay, awang matagnagan iti kasta dito lugar may basyang. Anya, kunana mo ta dito iti address na. Ay, awan, saan may nga mo day tataaw? Anya, sige nga rod, agyaman nana, mapanak pa'y. Ala, huston manang. Di mon sangitan ti awan kais-iskan na tao. Kunak noadan ka binulig ko iti biyag. Ngaminalilaw naklagayam. Isu tinapnapan na namin na sweldok. Linoko naklagayam. Pati ti hinulhulog kalote awanan.
Binukudanan. Amangan ki di pa inusan apod nung ada hinulugan na adaga manang. Amangan no kun na lang da jay. Tapno maikamla iti kwarta. Anya? Bayamon manang. Sana bali. Adda kami dito eh. Kan adda dagiti kakaanakam. Sanda ka baybayan iti panagbakit mo, manang. Manang Trini, adda kami. Kadwak ti asawak, kendagiti kakaanakam. Umayda ka kanu pasyaren, manang. Ay, ala, sumrak kayo. Ne, apay nga kasla agkukurot ka manang. Ay, masakitak ngamin. Diyak man amo, tamanipod inalilaw nak ni Jimmy. Kaslawan mat gaganay kaya kon. Agkakapsuta ka kanayon. Kat idi nagpa-check upak. Ado tinaduktalan da sakit ko. Anya? Anya, awan kadkadwak dito balay. Malmaldaya ka kanayon. Takasla akla pimpimanan. Umay kaagnay iti balay, manang. Ay, saan? Kababain. Kat kumusta kayon ngay? Nagpipintas matan kan nagtataar dagiti kakaanakak. Pasig da amin na profesional dagiti kakaanakam, manang. Napintasen ti panggudanda ita. Anya? Ay, kat nasaya at naimbag man. Aywan gayam, agpasyar kami intun bigat iti bagyo. Dahita ti may sa agagaramikin ka, manang. O may da kaawisan. Uwan manang, kaya't da ka ngamin nga ipasyar na gito yung kakaanakam. Uwan manang, makalawas tayo ijay. Tagbakasyon tayo. Ay, pagluganan tayo ngay. At da ginatang dagiti kakaanakam alugan, manang. Naimbagla ka no, paglugluganan tayo. No kasdiyang agpasyar tayo. Aya, nakagatang kayo gaya man itilukan nyo. Nagpintasan ti biyagyo ita. Kat pakawanan da kuma. Gapo iti panangumumsik iti kada kayo. Mababain akon. Mababain akon. Gapo iti magpagak iti kalabas. Awan rupak ngay sarang ko kada kayo. Mababain akon ay. Ay na, lipatan mo day tamanang. Tanabayagan anapakawanda ka. Sakbay nga gisawang tayo iti balikas. Amirisen tayo pa'y iti maminribo. Taamang ano day tanto timangidagal kada tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.